Ahee Magaza. Episode leyi tisiwa ka n'wina hi Undefined House. Undefined House collection is not about just garments. It's about self-expression, about making a statement without altering a word. Undefined House, fashion undefined. Vamos muito. Vamos ver se se conhece. Vamos ver. Ah, tá, mas vou. Oh, eu vou fazer uma papai Broadcaster Pro. Yeah. Ei, tá broadcaster Pro nani. Ah, viki rin'wani. Hi le ka episode yin'wana last week nga ri kona mashava timhaka ta mashava kwatu leti. Ayi recorda na recorda mhaka mashava na vanghana va yena. Mashava and friends. Mashava and friends. Loko mi ku friends ne? Mu vula ku mini team apana va yisa lavo ka va nga vile swakudya. Tima. Lavo ka va nga vile ku yisa sweswo swi nga ri kahle. Ah, yi manya hi valava wena. Episode leti sa ka n'wina hi. Loko mi ku friends. Yima. That's not debate. My friends. Ani swineke my friend mara indirect. Indirect. Ita ku nyika mali ni potara. Ngwanyana ka yi ka trend. Jika chigera my friends le katikoro mwana my friends le katikoro. La South Africa. Shugu. Oh my friend. Oh, that's the My friends. I'm not your friend, my friend. And then I did the patwin ne. I could road rage. That's Steve. You know my friend. So episode leti saka kuna undefined house even vo runga timpahla eka ro December lo mashaka va nembela ku memeni ya ku chateni vanhu ma vutisi ngopfu va ku meni ya ku chateni Sela i mangu mina ku chateni amara swa yena u ba ku chateni Mina chavi. hayi mara hiwi nkarho u twa nga kun'wana na fana chat 25 25 wa malembe. like swa hi malembe kumbe swa hi finance Nga vulavula ku swi hi mali. swa hi malembe kumbe swa hi finance okay ingeza ifika kwalano episode le nayo mastiva ku his sponsor hey Bila ICT Solutions. Bila IT Solutions khale ka valala ku vanhu va ti computer vanhu va ti internet na swin'wana swin'wanyana mara va tsandze ku nyika inverter mara sweswi hi ngeke ka swona Opa ka. eka ti mara ina kona nayo advert so Bila ICT Solutions loko lava timhaka ta ti computer tayisa ngo Bila so loko lava na timhaka ta ti computer lembe le ta ku vanhu va sungula na swikolo vanhu va ya ti university loko lava na laptop tihlanganisi na vanhu va Bila ICT Solutions lava na timhaka ta ti router na hinkwaswo Bila ICT Solutions vanhu va wena namuhla tshame na kulumba n'wana anga to debate swa debate yi sungule na debate hikeza ekule isungule tu usitiva njani ufane ijata ayeza ya hello mara lo butso usitiva njani ufane ujata bashava 25 awan mutsa ku swi ya malembe ro swi ya ku nna ku twisa ku swi hi malembe kumbe swi hi xikhoma xa munhu ku xitshamiseke kuyini because ane nkarhi wun'wana kuma ku malembe ma fikile ibe swi endla kuma ku xikhwama a xi za xi va ready a xi before fika malini swi ya ku na munhu na okay a hi sunguleni kwalana Swi ya ku u titwa njhani. xikhwama na xo ka rin'wana U titwa njhani ni munhu? Okay, u titwa njhani hi swilo hinkwaswo leswi nga rhandziwe. Xo sungula u titwa njhani hi munhu loyi u nga na yena sweswi. Okay. U titwa njhani na hi mali leyi u nga na yena sweswi. U titwa njhani na hi vuwena leswi u nga hi swona because leswi ya wo commit phela. Phela la loko so u nghenile ku na toleration. ene va hlupha vo mashaka ene va hlupha vo mashaka ya leyo ne toleration ina nkoka because I leswi u swi lavaka re round ro ku endla ku kota ku tolerate certain things leti kuma ku a wu ti lava kinga ka rin'wana wa vuya va fika va ku light tonga teri yeah
mara sometimes navo mashaka va hlupha a hi ntisweni mashaka xipuka leswi tiku ufika ka hlupha ro kanjhani hlamusela mashaka hayi mina ndzi tivi ni n'wana mina utaku ni n'wana mina utaku ni n'wana mina because loko hi ta ka mhaka leyi ni xo sungula ku ya hi mina i ku ku na swilo swin'wana loko i fika ka munhu ni hi mhaka ku na rirhandzu hambi u nga swi tsakeli wa swi tolerate ne ene loko u swi tolerate swi vula ku na nkarhi wo karhi lowu nga ta fika u nyika munhu chance i la ku vona ku wa kota ku cinca kumbe nga ku swo ku cinca na hi mhaka ku na swo sungula swi ku na swin'wana swa simple ngopfu loko hi kha hi tshamini so for an example u kuma ku munhu u rhandza ku va u rhandza vu clean kuma munhu loko endla swa yena kan'wana loko heta ku dya munhu loyi loko heta ku dya immediately faneke u endla yini i tlakuka eka plate u yisa ku a kitchen and loko fika laha fika u veka ntsena sinkini wa fanele u yi hlantswa ivi fanele ku endla yini munhu loyi a hi yena munhu taniya loyi u dya fana tlhela then a teka nkarhi a yo tshama hansi so loko rirhandzu ri fika ne certain things i ta swi tolerate hambi i nga swi rhandzi sembula ku munhu a nga cata kun'wana na kun'wana ntsena a fika ka point ya ku rhandza munhu ya ku rhandza munhu a tolerate na swin'wana na swin'wana leswi a nga na swona kahle u fanele u kumeka u ri ka position leyo u ready ku la compromise exactly yo yaleyo cinca na wena yo yaleyo mashaka wa compromise na yini u ri wrong u fanele ku ya I'm wrong mina a ri wrong ku avoid ku nga vi na tinyimpi mhaka va mashaka va hlupha mara na 3-1 so because nkarhi wun'wana hambi munhu a kha hlupha ne wa swi tiva ku ri the problem leyi nga na yona vanhu wa yi nga koti ku teka nkarhi wo leha ka ti-relationship hi tsandzeka mhaka leyo hi tshama hansi hi vulavula swi important ngopfu loko hi tshama na munhu nkarhi wun'wana i nga ku hi le ka interview kumbe swi nga tshamisa swona i n'wi byela swilo leswi u nga swi tsakeliwi na leswi swi tsakelaka ivi na wena i twa yena ku ri i ncini leswi a swi tsakelaka a nga swi tsakeliwi swi na nkoka ngopfu so kahle okay no la ku twisisa ne leswi mi swi vulaku loko se hi swi vuyisa ka Xitsonga hi ku sweswi mi swi vulavula no hi swi vuyisa ka Xilungu leswi mi swi vulavula hi le ka Xitsonga ku ri munhu u fa a kota ku tolerate na swin'wana mi nga tirhisa the bigger word maturity in it na u fanele u tikuma u ri maturity ta na timhaka to u fanele u kota ku amukela no ti koreketa n'winyi ka swin'wanyana bexi xo tika i ku ti koreketa we n'winyi u fanele u ti koreketa ku a ni ri wrong laya hambi u nga ri wrong ti koreketa na loko u nga ri wrong u fanele u ti koreketa ku wrong mara ni mahlupha wa mashaka and then loko i correcta ni swi important ku na approach leswi swi lava ku yini wisdom loko i approach munhu wa wena fanele u ta endlela leyi kuma ku i nga n'wi vavisi mavula lo ma kona u nga approach because kan'wana loko u i approach ku n'wi vavisa swi nga endleka a nga swi ava defensive leswi n'wi byelaka swona swi important ku loko i n'wi approach i n'wi veka kahle ene nkarhi wun'wana i fanele ni kombisi mhaka yo clean let's take le ka xitofini hi le ku swekeni nkarhi wun'wana sungula wena n'winyi i clean u vona ku yanga nga landeli alena ebe xa mntu ki nkomba ku mama hi voni ku ri loko se i swekini nkarhi wun'wana u fa ku imbi fa ku omanyana la i wisdom ku ra ava swi vavasati va sensitive ngopfu so fanele i ta kahle i nga approach important so fanele swi important so approach nkarhi wun'wana hi leyi vavisaka endla ku hi nga vi kahle mhaka ta approach va ta ku landele ngona nda va swi tino we man ku ri ta tshama se ta tshama ka vutisa a na ku tivisa siku leri misa ya nga vita na siku leri na knowledge wa nga vita ni futhi so swi byela no ngidondisa tsana 55 no i khale ka process lesi swi the way kumele makula mi ndla manda yego my friend wait mi nga se fika ka makula vitrero ra makula ro my friend I'm like racist why it's fun and over the N word it's a K word for them serious kasi makula ba away ro compare with this party it's me one my friend ba rete ro man nga Steve kuna vanhu vo tava nga Steve mara intiso na mina ni nga swi tivi ku na phone mkule confirm phone
Serious, it's like a serious thing. Serious? It's like a serious thing. Like ba swi tiva ku okay leswi swa swi vuliwe hi hina ku makuna I just ngafone njani na. ngifuni Relationship ya n'wina. Ayiso mara no vona ku I know it's ticket. Wow, my friend. My friend. Kuna n'wana ngutiva kuna me. Ngifone. Antivi ku ngifana ngutsa kwenye. Offensive word ya n'we as a race. Ndasubulisa ku yini. Offensive word le ni tivako. What's the N word for Go le chashi. Mara No ani. Yeah, ti chomta my friend. Mina yona ka mara ku vulavula hi dating ne. She's sensitive. Ne? Sensitive to an extent ya ku mi onbyela ku ri papa yena they don't want to hear the K word. Oh, okay. Yeah, it doesn't want to hear he lose it. Why lose? Lose everything. Lose Mara leswi kaya hi ta ku phazeni. Sure wrong. Sifana na a white man avulavula hi nigga. The word nigga. That's why I put the N word every time. Yeah. The N word yes. That's why Especially local manigo. Mara ngithola siphaza swele ka uswa. Ungaba chomi. But abataki. No, another thing yaku vanhu vakulu kusuka kwihi anything from homa 84 kuyans mara timakata I sees that thing kuna vanhu lava nga swi experience the thing oh yeah ka vona swi va ku yeah I've never seen this ne I saw someone kuna ndhawu va yi vitana ku Kaffer Kraal ne Kaffer Kraal i ndhawu yi le ku existence people are living in there I just wonder how black people live in there and accept it ne that place someone heard about the name and then he lost it Hey, mina no valale siphaza swele kaya. no mina ni la ku twisisa ku mara mi twa ngari mhaka leyi ya makule yani mi teringa vulavula yona yabo my friend yeah okay yeah okay no it says so timhaka ta bo my friend ngosweka hi ndlela leyo kumbe rito ri nga ri tirhisa my friend ri kahle I tirhisa Rogar lava my friend and it's fine yeah because you're my friend yeah but my friend don't call me your friend my friend I'm not your friend my friend okay no it's fine but anakutwisa ku ko tala ani hi voni mhaka leyi nga ku humeleni ku swakudya swi borile i khale swilo tshama mara hina yini leswi hi tsandzekaka ku hi nga kota siphaza swo swi va si succeed why hina hi tsandzeka hina kwala yeah ma South African ku nyika reason number 1 toleration ndeka tuna toleration yo toleration i number 1 number 2 toleration in which way okay man abasicode nande ku sustain in business yeah what a problem in ku tolerate ku nga di stop exactly yeah stop mara stop ashdiu sina important ashdiu stop yeah amuti ni kosh ukuma ku ri mina nina xiphaza as mina yeah xika xi nitirhela mina xi nitirhela ku fika kwalano ivi vona nkinga ya ku yini ande mali leyi ngele ku coming from xiphaza I need this from for family ya mina this family wa helela hi swakudya kuma ku unemployment ikula ni vana nkinga ya ku avele ku kumeni ka daily next thing ngenela xiphaza loko nxavisa mugayo ku lava mugayo benga hakeli phela yeah benga hakeli na munhu a tirha kona how do I expect anyone to pay for something loko ngani swi tiva ku hava munhu a kuma ku any salary or anything so loko boza va ta fika ku wa ta hina swakudya ndweni kombela mugayo mina ni nga va nyika as in no va tsala nhlana yeah mara I'm not thinking ku hava munhu a nga ta swi hakela va expect ku hakela swo ka ku tsala nhlana ne ilana tatako i number 2 lexhlupha ene ka rin'wana Tumi o na xiphaza yeah a xitaratini xo karhi ka Joseph bo makhelwane hi mhaka va tiva Tumi ka matiyani kona ke yeah no I reckon ka Joseph loko va ta ku Tumi ona xiphaza next door yeah va ta lomba yeah loko u yi lava mali ya vona yi ta na swicele ene xin'wani ku ene kun'wana ku tatisa kwala ka swicele ne
I think in that mentality ku loko nita nta support ingane mendlela favor ne yaro ngaku wendlela favor ku sikho sitini and then xin'wana xendla ngaku why ngaku ya ku fumisini ne acha jealous and loko no xihoxi veka ka line ya 1 xiphaza lexiya bata va supporta my friend ku tlula n'wina because very ita yang supporta ngare khala ata hitongela ai maka ta kutonga kuna level yo karhi la mona fika ka yona and something ne ba tele va nga twisisi akupfuneki wena uri wexe phela ku pfuneka na van'wana loko uzama ka xiphaza i transaction ya community ku nasibona amnge sikoti ku ya meme xava matanda asalem se moni vuyisa matanda akaya mi ta kota ku maxava so ile gym court nele kwi and sweswo swi vulaka ne leswi ni nga swi realize i ku swi fana na loko mashava loko mi tshama ko ni ri neighbor ya mashava xava movha mina ni vana jealous mashava loko a xavi movha lo mashava i benefita na mina majis loko so endleka na vusiku ni pfuka ni nga ri kahle ni hlangana movha lo mashava wo nga pfuna ku teka ni yisa voice copy so loko whatever so loko mashava yo kuma ko ni vana jealous for mashava imagine pfuka na vusiku kuma ko ri neighbor wuta mina hinkwayo a ku na movha ku humelela yini wafa see it's the very same thing ihlanya tsuma so I think ina vanhu vantima na problem loko u support munhu itwa ngari un'wendlela favor and maka ta un'wendlela favor I ku pfuka ka un'wana wa munhu wantima i pfuka ka un'wana mbu exactly if the same thing ya ku yeah it's the same thing ya learning ngata bula ya my friend I think it's the very same thing ya ku ibana surrounding ya ku mipfumala mali hikwenu ne kumbe loko se i ri henhla ila ku va henhla ri wexe I tsakiswa ku hakela bill ri wexe after this masivuli sweswo tsike kola ingari thabi neve tsike kola ingata umesa mavito marhongo no alele ti personal ya no I personal wata na kombisa ku loko ho ti kuma hi ri 5 va ta yela red room mama I've tried first sorry through even come home prophet I've tried no the thing is mata injani surrounding ya koma because of surrounding is very simple imagine loko se kuma ko ka surrounding ya wena hinkwawo ba right na wena loko tu kuma iweni wa kota ku pfuneka swilo swi vulavulini nkarhi wun'wana loko leswaka a hi vulavula na Bas John mhaka ya ku topic leyi a nga yi sungula yo nga kumeli munhu un'wanyana ntirho la teka kona yes loko nkarhi wun'wana swi endliwa hi mhaka ya ku wa karhala ku munhu wo karhi a tshama kha kombela let's say mina sweswi ni le ku laveni ntirho la tirha ku Jafta a zangi kumele mhaka yini loko n'hweti hela wa kombela exactly xo ta 1 2 3 wa karhala munhu wa karhala wa ta ku yini wona ni kumela swin'wana na swin'wana a va ni kumela ku daga boy la va ni kumela ku daga boy ni swi vona ku Jafta u ba kahle ivi na n'wi chevula la exactly Jafta yi matamatisi so number 3 ne leyi mina yi vona ku hayi hina nta ku as vanhu matima ku hambilungu nga tala ku una xiphaza yeah tiyise ndo yeah but then so as hina why man after go school first ene maka le kuma wa nga tela ku tsela ku yeah dai vulavula yeah cause ka vatima ne i va ri yini swo loko thola mithola na nxaka nepotism yeah and then the company ta va lala vo basa to tala yeah ti vitaniwa ti family business mara i nepotism yeah mara loko u yi langutisa kahle i nepotism exactly ene loko swi ndliwa hi vanhu va tima se swi vuliwa straight i nepotism yes mara family business it's a topic for another day yeah but I tsikeni okay ana ka number 3 ne number 3 ina vanhu matima na problem ya one yeah I love ku tirhela swilo the short especially youth the short cut kuma mahala ene twa nga ri ku ona xiphaza swi swin'wana swa very low yeah swa very low guys ana ta membela ne if you loko u hleketa ku sungula xiphaza na mina le ku hleketeni ku sungula xiphaza xi na mali xo sungula xiphaza a xi taxiwe no phaza xi taxi a xi taxi njani a xi taxi xiphaza the only tax leyi mi hakelaka hi leya loko se mi xava xitoko
ya and and liya tax masipata ku claim ene mata ina hlupa yini ngobona loko ri ka business fane xitwisisa xawu ka business 1 rand leyi nghena ku masiku hinkwawo you are in business so problem ya hina different hina na my friend ita fika aveka a xava cold drink ya 12 rand ne a fika aveka 1 rand a henhla leyi endla kuma 13 rand hina hina ku veka 4 rand kuri pula la business and then ka business ne akuna shortcut ka business are na shortcut loko kuma shortcut ka business ata thlowa like process a yi lavi lava ku watla fast ivoniwa hi vanhu no aswi jamani fast nge lo lo was saying kuri ka munhu la lava kusungula spaza or something Yeah. a business kahle ka siku ra namuntlha loko ku nga ri na side hustle nge lo pass u le ku onakeni Swinene. avuton'wini because salary a yi se tshama yi fikisa vanhu anywhere and then yi va fikisa loko ku ve yi va fikisa somewhere i mani lo nga n'wi byeni ku salary i bribe salary very bribe beside bribe yo u rivala ifana scam salary because of kuna tona ni hina ngele ku tirheni mara ri busy mata we yeah no mata we vola so kuya mina ne mata we vola so a yi tekeni maka yin'wana ya practical ngopfu loko yela kombisa example loko soka le ka covid ne matsunga komelenga covid ka covid a ku ri mhaka leyo ti business tin'wana ta ndlani a ti pfala so imagine namuntlha u pfuka ya ntirhweni i mbale uniform xo sungula hina movha ti hakelaku hina yindlu na rent vana va nga ka tika ka ti private kumbe va nga xikolweni swo hambanahambana na we n'wini loko i fika ka company va fika va ku byele ku ri no namuntlha ha retrench question ya mina i ku wa swi endlisa ku yini and then ku komba ku ri i scam if ile ka ndhawu yo karhi u hakela rent kumbe hakela indlu leyi u yi hakelaka a wu koti ku survive for the next 6 months i ku hlupheka mara loko na ku support leswi ma xava kha swi vula la mehetini hoyo ya n'wina mehetini metine hayi lo meni va nga hoyo ya ni tu va le la yini ni va metini va ri tu ni va tini uma ka family leyi so ku support leswi ma xava ri ku swi vuleni tiva hi xipuku wa wena xiphaza ne xiphaza xi na mali and my friend my jumping that thing loko la Pitori ne a hansi ka flat yin'wana na yin'wana na xiphaza and loko u langutisa laha ndzi ka xiphaza lexiya ne master dini ku i xini lexi lavaka ngopfu la henhla no na hi simple thing xinkwa xawa everyday swakudya swa everyday xinkwa xawa everyday swa everyday noodles swa everyday basa va swi kotala vele watwisanyana i swilo leswi ma meka ku xoko laha hansi swi tshama swi ri kona Jafet a ni twisisi ku humeleli yini kuna bakery yin'wana a yi ri laha loko wa ha ku hundza Salema u koya laha ka leya yelo bakery yin'wana loko u hundza Salema u hundza ka Van Roy bakery kun'wana laha ya ka mikule yona bakery liya ya ka mali Shan baba ku wife ni wata wife ni ri ku va vitana Xinkwa everyday xava mathunjana so i xinkwa xava mathunjana ile mathunjana ile ka mathunjana ni va ku hi mhaka yo xinkwa xi dyiwa everyday yi wa njhani I think management xinkwa lexa ntsundzuka loko kha hi kula ne ka Josepha ku na misa un'wana hi xona lexi a xi deliver hi xona hayi a xi nga ri xona a xi ri xa yena na yena swi tisi ku why a wini kulumba mata why xinkwa lexiya ne le ndot a hi pfuka nampundzu tiko hinkwaro ya fola mutini wa yi 1 hi yimele dama na tisa xinkwa neti xi fika a xi chicha hi trailer waswithu a xi hela xa ha ri trailer i vanhu va more than 300 no but I think kuna leswa swa ti ku ri u wa njhani ni swi twisisi kuna leswa i principle ne I think wona discipline yo yi hluphaku cause xin'wana ne ma swi tiva ku my friend bana maxaka mi le ku humeni laha mi nga na voko ra n'we mi nga ri endlisa voko na mhaka va nga ri tela hayi mina no I think ku na ri tiva voko leyi I think maxaka fane ya no I think fane ya ne because ya okay tana Maxaka. mi tshama ma swi tiva ku my friend va na mali njhani Hey. and then
ntiva un'wana my friend ne wo renta u hakela mali ya lembe hinkwaro la renta kona at once and then se a heta a focus ka business ra ye ku ri vanhu lavaya a va endle swo vala ku flexa munhu u tala ku endla ku va na lifestyle yin'wana mata a 17 utshama hlangana dzokwe mata wa hayi mara byi kona sweswi byi kona a 17 zikona ame 17 ri sweswi coyote what bari mitro coyote ne mara va kona mashaka ya phela 17 kuna ndzhaku gani ku kahle a 17 ku kahle kuna yini ku kahle ngopfu kuna yini the thing iku lexi ni nga xi realize leswi ni swi vulaka maxaka ne mata why ku mata mali ne mali spiritual mali yi wisiwa ne mali a yi xo wisiwa so I think bona ba understand the concept la ku mali tirayini ina hi xitwisisa mali ku kota ku tsutsuma lero swa serious kuma ku hayela ku fika maka ku yi lava mali i somehow loko no kombisa maxaka xa example mi tshama mi nghena bank mi ku tlanga music go we ku wi ku hava duty mali nalo music lo jazz lo kahle yeah mali lava peace tsala ngwenye ri mali lava peace yeah mali lava la ku nga na peace ila ifika kone kota ku tshamiseka ne itsa naloko na mutu lo ku tshama ku na ti mali ayi wala ku I'm telling you mali no mali ne ilava ile ku manguna hoyi ingenge ikona 25 tsena ni kometa ku wa kahle yes ibi yenda ini loko se yeta ndani mali yifa mali lava longa na peace that's why ku vona botala hitsana vo in ku discipline mali ayona le show off ne mali ka sweswo ne misa lo wala lati kuna xivutiso xo pfala ne wa nga tankhale masito amga rapisi min tsundzuxa ne a ni sweswi loko mi loko vutiseni ka swivutiso swo lava ku hlamula hi vavasati or a ma xi vutisanga ne mara ku na mini na xivutiso xo lava ku hi ta pfala hi xona it's fine min tsundzuxa mi ku mali xivutiso ni ta eno wena khavala latisi no a veni nga maka mali ya ani vulavuleni la vavasati va la ngo mali vavasati va lave ngopfu mali mata lexi xi nga xi twisikweni vavasati va rhandza ku va ri na mali and then loko va fika ya tsutsuma vavasati va rhandza mali loko va na peace mata wa mata wa ni veka so vavasati va tsakisa loko mali a yi vona a bank kumbe tshame xikhwameni hamba nga ri ku yi tirhisa vavasati va tirhisi mali a va waste mali that's why vavasati loko va kha va hola hambi ku va kanjhani swa depend mata wa ni vula so vavasati va tsakisiwa loko va yi vona va yi khomisa that's why va ku loko a mutini ne n'wanuna a hola 20,000 n'wansati a hola 35,000 mali ya muti i 25 i 20,000 i 20,000 una 25 vela 20,000 leyi holaka n'wanuna ya muti hinkwawo na n'wansati ku ye njhani kumbe yo va fake yo ka nga tirhi yona or njhani a yi tirhi no ya tirhi I contribute ka swa muti there's no contribution from n'wansati mata hi n'wansati u rhandza ku va a ri na mali mara maxaka na ku mbutisa la mani n'wansati ni nge tshuki ni vi n'wansati no mata wa ni mazula masachicha no mata wa ni vaka so ni identifier yes leswana ko kuna swin'wana leswi tiwa hi vavasati hambi u va na knowledge ya njhani u twanga ku ta vavasati u nge n'wi tivi n'wansati mara mi ni vutisa vavasati like n'wansati loko mi ku n'wina mi rhandza mali ne ni vulavula vavasati and naswo vavasati a va fani ni nge vuli ku va fana a va fani mi vula hi ndlela yihi loko mi ku n'wi rhandza mali mi ku mi la mali mi vula hi ndlela yihi maxaka xivutiso lexi kongomi n'wina xikongomo n'wina loko hi n'wavasati na ku vutisa la vavasati va rhandza mali na mini n'wana mara ni ta hlamule vavasati a swi tivi ku mara ni ta hlamule n'wana a kula ku va ku n'wansati hi ndlela yeleyo okay mi ri xivutiso xa n'wina hi ku yini why vavasati mi lava ngopfu mali why vavasati va lava ngopfu mali yeah loko swi vula hi wexe ku why vavasati hi lava ku mali why vavasati hi lava ngopfu mali ta swi twisisa fast mara
loko ti katsakanya na Okay. vona ku nga ku ri na swigavagava swo hambana ne mara xin'wana xa kona swigavagava xin'wana xa kona magawa like yeah mara xin'wana xa kona ne loko mo va mi langusini sweswi ku na lifestyle Okay. ne so I think swin'wana swa kona i ku mi kuma ku munhu u la ku afforda or to maintain a certain lifestyle leyi lavaka mali mi kuma ku ya nga koti ku yi afford mara loko a vona n'wanuna u vona ku ri yena opportunity ya yena yo and then if mashaka mi swi vonini ku na munhu un'wana a nga le ku trendeni sweswi wo nyikiwa 5,000 a gungula a ku why a nyika 5,000 ni voni aku munhu a n'wi data a n'wi nyika mali tala ku tlula ya 5,000 a ri ka vacation u vula tani u ri 5,000 a lava for a hakele vacation ene lexi ni hlamarisaka loko a hlamusela ni u ri a budget vacation la yena hinkwayo mara loko sa kombela muyisa luyani muyisa u joko ni kombela just for for pocket money muyisa loyi va n'wi sendela e-wallet ene a n'wi vutisanga account yo n'wi sendela e-wallet u ri ka yena e-wallet leje same as 5 rand yeah yes so u ri a va stop ku vulavula na yena mara ku n'wi sendela yini 5 u thaya yini 5,000 se mina ku twisisa ku se yena na yona mali she buy 11 no she tsika mjolo ya 5,000 yeah because it 11 guys mina ku ya mina ne mashaka I think munhu n'wana n'wana ti preference ta yena ne ene a ni swi voni swi ri wrong ku ya preference ya wena mara mina xivutiso xa mina xi ku loko u ri munhu wo teka kahle ende u yingisela leswi a vulavula swona ngani luya i ncini lexi nga n'wi tshikisa relationship la ri ka yona a ni a hola mali ya kahle lexi nga n'wi susa i a hola hi ku ya yehe u hola yes i relationship mara ku ya ka yena i ntirho because the way I was swona ne u tikoma ku ntirho ndlela yin'wana ntirho hlaka ta 5,000 a yi sala ra munhu n'wana we u nga yi lavi hi itsongo a yi sala ra munhu n'wana i sala ra munhu n'wana that's why mashaka ni vula ne ku ri so u tshiki ntirho maka muholo kahle kahle bana it's like a certain lifestyle mabo munhu n'wana kuma ku na lifestyle yo karhi swo fana na yena wala lifestyle leya mara a nga koti ku yi afford and se u vona yini n'wanuna as an opportunity yo keep a lifestyle leya or maintain a lifestyle leya ku nga ku ri mhaka yin'wana ya ku va vavasati hi lava ngopfu mali mabo xin'wana xa vumbirhi peer pressure sometimes u kuma ku munhu un'wana u na munhu wa yena n'wi nyika mali wa nga ku nyiki mali u twa hi nga ri se munhu wa wena a nga ku randi or a nga ku randi and then now na wena se u hleketa ku na mina nyiki mali mabo mara mashaka loko compressor sweswo hinkwaswo a swi vitana ku xavisa swo fana ku ya hi mina loko swi compressor swo fana mata why ai loko ya compressor wata why phela ku xavisa ne swi na ti level ku hlanganisa swilo leswi hinkwaswo ne u no mara swi tele ku lata ku ni famba ni sechana na munhu loyi va na mali munhu loyi va wa kota ku nyika mali loko a ri na yona a ni ku na van'wana va na mali va swi koti ku nyika ku na munhu loyi a nga vuleli loko a ri na mali hi loyi lava ku yona ivi u heta ku at the end man a hi tshikeni price amili mara mashaka mina ku sa compressor swilo leswi hinkwaswo small thing you make it simple for you ku ri mina xavisa because kuna vanhu vo tala ne we will look at everything masha so xikwatile mara ku ya mashava ne mara ku ya mashava ne mata ka so I think mara mashaka kuya ilega ku bus John isuka hi ku ilega va very man principal ya shisheng ilega wo shisheng HF but kuya mina ne as compressor loko hi compressor kuya mina I think mashava leswi swi lwaka ne swilo leswi swi na ti level mara hinkwavo va xavisa mara va xavisa ku angoni kuna ku hambana lwa a tshama a yima ku ndleleni a yimisa ku timovha ne lava mashaka va nga rhandzi ku vulavula hi vona okay bafana mina abala ku itwa swo tala una fika ku compressor kwa ufika
How much? Because price. Because like how much? Like 200. Mashak, I want to understand something, ne? Loko mi vula timhaka ta ku ku ni lexi mi xi vitanaka bracket mi ku allowance. Kasi loko nghena ka relationship allowance i yini ene yo bohana. Ay boy. So mi lava yini tele boha in some but tele boha mako u tsundzuxwa hi yona loko n'hweti hela. So mina ku tiva kahle Van'wani ne? Van'wani. Van'wani. Kutsika msisi katakisi. Mashaba, mara okay, Mashak. I think Mrs. Mata wai. Okay. Mata, mina no kono shweka so. Okay, mina muna shweka so. Mashak. Mina tani n'wansati ne. Mina ku ya hi mina hi ku swi twisisa ka mina. Ku hava lexi xitana ku ri ku na n'wanuna wa ngama. N'wanuna wa ngama ku hava. N'wanuna u humesa mali la swi lavaka. Ne? N'wanuna ku hava n'wanuna wa nga koti ku humesa mali. N'wanuna u humesa mali la a swi lavaka. I la ku humesa kona. Hayi ku misisile ku hlakarela hi swivolo. A swona mara mali mene va nga ku deserve ku ni nga ku xavela. Is it Rosa Mrs? Mara I problem this. Mara I problem this. I think Melchi was second round. But Mashak, me yeah, Mara go ya mina. Okay, I begin so. Ay, but again Mashaka ba this at man. I begin so. Mara go ya mina ne. I think mina Mashak, lexi mi xi tivisaka swona ne. Kuna ku hambana. N'wansati loko o ku rhandza ne. Ro sungula loko moya ka date a ku rhandza. A nga demandi. And ko tala anga odisi swa le henhla ku tlula leswi a wu planisi swona. N'wansati loyi a ku rhandzaka ko tala wa ku hleketelela. Loko a nga ri na mhaka na wena a nga ku hleketeleli. That's why ku na n'wanuna ku hava n'wanuna wa ngama hi va hi nga swi lavi. Ku na swin'wana swikulu a nga deserve ku va yi kuma mali ya mina. That's why kuma ku i nga va na n'wansati a swi ta ku a nga se tshama u n'wi dayisa ku n'wi humesa handle mara a handle lava hlanganaka na vona va ta ku i dya mani a dyela ka yena. So ku na nkingha ne nkarhi wun'wana u kuma ku n'wanuna a swi vona ku hi loyi Mashaka a n'wi langutisa a vhela n'wi price a swi vona ku Mashaka maybe ni fanele ni kombeta fanele ni kumeka no wala bracket ya so. So loko a lava ta tikombeta Mashaka u vhela kuma that picture. That yeah. Yo una mali. Maybe xi na mali. Yeah. Hina ti dayisa. A nga swi ti no mali yi kona right. So na hina ni ta kona ku hina va vona na ti dayisa. Guys kuna xin'wana fanele xi twisisa ne. Mashava. Okay. I love in bonsai. Mata kunai. Kuna lexaxo lexi mi xulaka kuna lexi no mix kuna lexi safari mata kunai kuna lexi guys kuna lexi ni nga xi realize ne kuna lexi nga xi realize ne kuna ku Masha mixana kasi ay mixana. Ya. Apa kasi wala? Ikaw kung mixana. Ile ko alele. Ako mixana. Hindi ka bigirritane. Hindi ka bigirritane. Hai. Hai. Lega le busy not talking tell. No, i endleng kwala. Mata kunai Mashaka lexi nga xi realize ne ko va ku vavasati ko tala ani a va kumi nkarhi wo vulavula mara Jeff lexi ni nga ta ku byela ne ku na ku afford na ku qualify ku qualify azwi kuna leswa swo explanation ya kahle kuna leswa swo BM or Benz movha leyi mfamba wa kahle lo qualify amafuti ne yeah. So based on the salary,
based on salary ola 25,000 yes kota ku qualify the golf leta to duranyana ta kahle ti rhandwa ku yes leti va ti vitana ku ET drop leta to okay manje tsikana ku la to tia leto tekela van'wana vanhu yeah sana ku ET drop yeah wa qualify mara ayi ku afford you qualify okay mara wa afford qualify to buy it yeah i bracket lekela yo munhu wo hola mali ya so so was kota ku fika la mara because of the expenditures ta wena kuma ku hakela mali ya so for rent wa hakela rent karolo ona yindlo una phone una ti account so una nwana support u support mali ya so based on court order na swin'wana kuma ku at the end of the day mali hinkwayo wele u yina na yona usala na 8,000 and 8,000 loko se va susutexi leswa hinkwaswo and 8,000 liyane una mali loko wa rhandana na hina mi nga zami kuma nkarhi wo kumeka swin'we ne i twangari wa afford n'wansati liya okay na switwa ayivuyiseni ka hala ka loko se ku ri vavasati ku miri yini ku na yitwisa concept yo afford no mata wani baso pointa mine ku n'wana wa ti dlayisa kwa loko na la ku wina ne ni ya extra to that point ku munhu ayina ka ti credit card ivi na n'wina se qualify hi leswi nga swi vula ku ivi na n'wina as n'wansati mi va na expectations mi twa ku na mali kasi a nga na mali ku ri n'wansati loko a ku rhandza a nge odi swilo leswi swi nga too much wa ku hleketelela mara loko ku ve wena u fika u kombeta ku xikhwama xi nonini n'wansati loko a fika ne ku ri wa muzi laha hi le kaya na swin'wana ya dade o endla swin'wana leswi a swi rhandza swona without even thinking and lexi nga ta nguba ne fanele maintain lifestyle liya u nga introduce ka yena fa yi maintain and then se i ta ku vavisekeni mhaka ku loko se mi tshama swin'we n'wansati lexi a vona ku valeti ya wena ku a wu afford a wu na mali na pundulo ndleka rasi na de yes okay se loko se hi vuyisa mhaka leyi ne hi ku yi compressa ku vula ka maxava loko se hi compressa mi nga vula ku na n'wanuna wa player role ka ku va wasati yes wa player role n'wanuna because of nkarhi wun'wana i nyika munhu swilo leswi nga ri ku na swona i zama ku n'wina a wu fika u vulavula ntiyiso ku mina hi mina jafta i nge lundi no hola 2 rand ende ka 2 rand leyi teka mali ya so ene a swi easy ku vulavula swilo leswi loko wa kuma munhu ro sungula u la ku n'wi kombeta ku wena wa swi kota ivi loko se u mita mkhamita se u ta kha swi vona as n'wansati ku munhu loyi kahle a ngo va na yena se decision yi ta ka n'wansati ka ku na n'wi hleketelela or na huma ene ku ya mina ne i player role hi ndlela ya ku wata loko ri n'wanuna ka ntisweni be honest loko a nga ri that's why ku a nga ri wa maka ta ku nga ri wa wena munhu un'wana na wona ti priorities ta yena priority ya ye kumbe the expectations ta yena a nga wrong ku na rito leri ri tirhisaka va ku munhu i gold digger ku ya hi mina i the way a lavisaka swona ne a swi wrong i na level ya yena wata wa munhu va gold digger yeah kule mayini o sti kule mayini u fa endla mayini u fa endla no wa u va fika mayini da fana endla no wa karalisa okay tell lexi okay u veka munhu mayini what do you expect yeah expect them to operate as a call center call center for what but I think the only king alenga kona is to find a gold so she must mine that's why noko that ile swithaya ku kamhaka ya ku voko ra wena kambe ra huma la va ta ri tiva na va xavela ku karalisa u le ka mission dama na ngona so loko wena uza ungeka ka situation ya ku a expect ku kuna mali la obviously the reaction will respond to the energy you provided so the energy is tihlanganako la and then it produces something at the end product irosha ka munhu wun'we ku ri this is a gold digger mara wena you've taken that lady umbekela a mining then she must dig a gold because ule mining true that's why nokumashaka ne before mhlamula sorry that's why noku ku ya hi mina hina hi tlanga role and loko u fanele xitwisa ku n'wansati be honest loko ku ve ku a nga twisisi situation ya wena u tshika famba kasi ya ku vavisekeni ku na loyi loko a nga ta ku rhandza a ta twisisa xiyimo mara lexi ni nga realize vavasati va rhandza n'wanuna la ti kombisaka na hina ku na laya kun'wana loku tirheni hayi ku va n'wanuna i tshama ku nga ri na xin'wana xi ti kombaka u kha ku ni ta popa i popa njhani nga ri ku endli nga nchumu
papa njhani nga kwendli nga nchumu va ri tirhandela ku beja loko va khoma hi maswisisa ne so kuna leswa swo kuna leswo i va na ku themba ka mune based on u busy yini process ya yena i yini mara hina ko tala hina mhaka layo hi rhandza ku tinghenisa ka swilo hi ku ya tisweni vavasati vo fana na lova kahle ndoda they are rest pieces va kona mata wani ku va kona hayi ku va kahle va kona i fiki ti present nga ri mali yi kona yi nga ri kona mara na switwa sweswo ne and then ninge anilava ku yimelela vavasati mara sweswo I think swiswa swa vo 1980s mata wani plus of twanani sweswi ne already mindset ya n'wansati i ku yini i ku n'wanuna na un'wana na un'wana u fane a ti presenta hi ndlela leyo n'wi mi vula mara no ka n'wansati un'wana na un'wana ku na mindset ya ku n'wanuna u fa a fika a zama ku ti prove a humesa mali and ivi then na yena a ta kota ku diga leswi va swi vulaka and what not mara loko se a fika a nga humesi sweswo a fika a humesa swiyanga xiswona at this point in age in time like ka ha ri hava ku na n'wansati maxaka n'wina mata waye problem ya n'wina vavasatini ku na lexi mi ti vitana mi ri i ti-red flag ne ma ti vona mara ma ti avoid that's why ni ku n'wana na n'wana u na plan lexi u xi vulavulaka na munhu wa wena fane i twa ku ri i ya kwihi hayi hinkwavo lama nga na tipulani ma nga mo hanya that's why leswi ni swi vulaka n'wana lona fanele i twa ku loko a ti presenta ka n'wina i ri yini ene n'wina n'wini lexi mi nga xi langutisaka n'wanuna problem i ta laha kuma ku n'wansati i lava loko mo swi cheka ne after the age of 25 ku ya henhla loko mo va approach vavasati u talka mina n'wana na n'wana as long as ni rhandza u right va swi twini se because of at the end of the day ne mata wa at the end of the day swilo leswi va swi expectaku ne in reality a swi kona that's why ni livela ka point yo n'wanuna ina BM mara nga yi afford loko se mi tshama na yena reality ma vona ku yena the same guy a kombela ku petrol ka n'wina loko hele mathayele ya tshama yi nga fambi kuma a kombela petrol 4000 u kuma ku biyevela tshama socheni mara magema socheni mashaka simamisa lavula na swona so mata wa so mashaka mata wa mashaka swilo leswiwani I know mashaka swilo leswiwani swi fana na mata swi njhani swilo leswi is a very same thing kuma ku tseka swa masocha maka leyi ne mashak makale matefana nayi yes so makale mashaka hi vulavulaka ne is the same thing kuma ku mila ku cata ne loko mila ku cata n'wanuna a famba ya teka loan ne that's why mi vona divorce rate va tirhela a ti khosi mhaka ku vana va twanana mali ya affect ka relationship sweswi mi tshika munhu a ku hi ya teka yini loan mashaka mi hlanganini wa n'wi tiva ku hola mali muni kumbe xana ka rin'wana u swi tiva ku hola mali muni then mi le ku renteni sometimes le stake mi le ku renteni loko mi renta i famba n'wanuna ya teka 150,000 for an example minimum kumbe 200,000 mi chata just for 2 days one day ne or 1 day ilero Saturday and Sunday ne mi bana that thing berin i honeymoon just week now honeymoon ay kazi kana wana icon 2K let's take icon ne hi Monday mi antirweni ne mi ri two mi bala na ti ring mi misa tax is it wise it's not wise and loko mthlela gezi rile ka 20 irile ene I guess ntsena swakudya a ku na nchumu ivi loko se mi tshama hansi mi sungula gungula mi ku phela ku na swakudya a va tshama hansi a ku phenteki loan mali mina na hakela loan 8,000 hinkwayo ya ka loan se u hleketa ku ni kuma kwe mali se mi sungula ku holova loko sungula ku utsa wini kasi wa mali ya u yi tirhisa aku ka ti vacation leyi nga tirhi ya Cape Town mali ni kuma kwe ni ya teka loan ku so on vangela pressure ku ri ni teka loan fane ku humesa u ku wena vanghana va vona mi ya kwe so I think swa affect swilo leswi I think eto ngota swi ya kwi ka ku ka open ai open ba let's say sweswi mashaka yin push hi fane hi chata
If I shall what to do, Won't you voice? Yeah. Ila jabo. By the way, it's only abo. Madam Sis. Yeah. What is this? Even boy, I went like, because I just afford this social. I just afford. Logo vera logo lata nana butis and the qualify. Exactly. I just afford man. Yes. Nifika, this is what she lives with Sunday in real life. Yeah. Even fika labor will qualify go and if you go okay. Activate. Yes. One nigga yo Mm. man. Yes. Skatana mchatu, skatana whatever, skatana Yes. ni qualifier, ni take ama ni qualify go. Ne? Then I was in qualifying, take a swedish. Remember, 250,000 ngayakela for a long period. Mfane yakela for a long period. Kumfane uyisa and if we say 200,000, you uyisa with interest. Yes. Every life ile in guys mngayembere. Life ile in. Kuna life after mchato. Life ile in. Kuna life after mchato. Yo, and then after mchato. 1 year. Yatika lea. 1 year ne is one too long. Itele nguvu. Just 1 year. 12 months. Mashaka mata 350 65. yeah, 65 days. Mashaba mata leshi mashaba shura. 365 days too long. Leshi mashaba shura mashaka ne. Vavasati vo tala, you are ready for weddings, not for marriage. What is this? So Kinga, Yeah. we get ready for things for people to judge. Yeah. So because at the end of the day, we're waiting for people's judgment. But the you're outcome- ready. acceptwa hi vanhu the outcomes of ahi the mcatweni wa Tumi ubona Akusaseke njani? And the hey, wena akusasekile. Hey, lunch yakona Erika. take away. Hey, akuri 1 2 3. Come 2 days later. Not even in 2 days You later. face the reality now. It's the reality. Shona lesha. And You're going back utera as a call center agent. Yeah? Nothing target out to meet this one utama awukum bonus. What is this? I'll look when ka swona ntirhweni because una xitira xa yini xa lunxu sungula xa n'wansati u lava xitanga xo karhi xa yini u lava ene sweswi leswi hinkwaswo swi vuya ka n'wansati and wena u portray ku ri una mali and xin'wana swi humelela swi vuyisa ku loko no ta mina maxavana info mini kota ku hlantswa mali loko kumbexana loko ku ve return the tax nuna u return the tax na u kuma 35,000 nuna u return tona mina u kuma 35,000 ni ku return u kuma 35,000 7 years later or not even 7 years 2 years later wafika makukolota 56,000 yeah. mini ku return wrong And xin'wana lexi xi vulavulaka ne n'wina maxaka do you know ku ri Hey, ne mata henhla n'wina Masha ani vulavula ka mhaka leyi vavasati n'wi representa ka vavasati lama mata wani vula so i ku ko tala ne vavanuna ko va ku ani vulavule vavanuna hinkwavo because va nga ta ku hayi hi we ntsena mfunga yi hlaya mara ko tala n'wanuna loko a ze a endla xilo u endlela n'wansati. Okay. You comment kwala. Se kuna mhaka ya ku ani ha ri kwala ka a hi le anda ku yi vutisa mahetelelweni leyi. Yeah. So umeri swo tala leswi vanuna swi endla ku endlela n'wansati. Mina na xivutiso xa ku swi kona swa ku n'wanuna ne cause kuna ku n'wanuna a ku nyika mali ne a ku nyika mali like anga vileli ku nyika mali ye uve atana mentality yo hayi mashaka ilava mashaka hanta ven ba nyika mali lava like nta sponsora vutomi bya yena ta sponsora lifestyle ya hilavaka a ku nyika mali sikona ku a ku nyika mali akhanga la mchumu na akhanga la ku gain mchumu Ni kombela ku hlamula ne ku nga hetis a swi kona okay mashaka akuna ni feel vanhu va xipuku namuntlha ni nga swi vona all right okay mashaka ni kombela ku hlamula mashaka before ma hakuna xi xa mahala yes n'wanuna n'wana na n'wana wona swo ta va xipuku siku rin'wana yeah mashaka munhu n'wana n'wana una the expectations ta yena and n'wanuna wa kota ku spoila nga ku rhandzi lexi n'wina vavasati mi xi misaka bala ku damarhela moni byela n'wanuna ne
wa swi kota ku spoiler anga ku rhandzi Mashaka kuna ku Mara, nyika mali akhala ba something Twanani anambyela akuna xa mahala Mashaka akuna xa mahala munhu wa ku nyika mali angazavulavula ku damarela angazavulavula chum akunyika mali nje Malmuni phela mambalala 20 rand. Okay. Okay. Mashaka mbulaleyo Mashaka matan okay. Mashaka okay ile twanani ke mina xivutisa kumbe ku nga va ku ri na hindlela yin'wana lava ku gain yona na ku nga ri ndlela ya ku damarela okay moni veka so before ne Mashaka kuna watabona njani kwa munhu wa patient kufana n'wanuna u patient yeah Mashaka wahava munhu anga patient kufana n'wanuna mata why n'wanuna un'wana moni mi byela swin'wana lexi ku nga xi tiviku ne na kota ku mata swi vuya kwihi swiya lako yeah swiya lako yeah yeah mata swiya kwihi Mashaka swiya lako mail Mashaka mata swiya kwihi swiya laka mail based kwava mail based asikona sweswo n'wana u va na mail based ka lwa swi ta ku ri loko opportunity yo fika u ta hlula and u va yeah i ta hlula and yes and the reason why the reason why ipumela ne the reason why ipumela iku it's fine ita va vanghana was tiva ku one day opportunity there's no such thing ita ti present mata ni vula ku yini ni vula so n'wina yes the type wata sula ku n'wina mina problem wena mi nga swi tiviku ne n'wina mina best na mina Miko na best na Tumi. For an example. Yes. No, la kumkombeza ne. Mere. Mashaba. No. Mashaba ngone stay. Tonan. Mashaba iri. Tonan Mashaka ne. Ngona mere no Tumi na stiba ku oi mngano wa mina ne. Mara ngona mi. Tonan. Man. I never done that so move. But dangerous move. And ngwina mi randzana na Jaft ne so lexi humelaka mina ne mi byela leswi faneke mina swi correct leswi Jaft a nga swi endliki ni ku Mashaka problem yini Jaft a nga ha ni check masiku lama a nga hati mina ni sungula ku endla ni check number 2 hayi a nga ha phone mina pfumela n'wana na wona fonela mina ni correcta from Jaft ni sungula ku phone and swin'wana ni rhandza n'wana ni humesa ni fika ni ya handle se ni sungula ku mi humesa n'wini mata why that is your love language you are giving him direction yes access yes and loko se ni swi endline that's why you feel that u twa u ri comfortable loko u ri na male based ku tlula yini boyfriend why mina ni endla leswi boyfriend nga swi endliki na mina fana na boyfriend no lava that opportunity kwava male based and look you and that's why wow says one says one was the opportunity of fika ne o tight race ascona says one na patient one what anjani one first day lokahlangana na n'wina ne wa swi ta ku nga mendla sati kumola o la ku mu wisa ntsena n'wana first day lokahlangana na n'wina ube concluding indlela kumbe nambe mo ntshika lembe mo kwangi ku mchumu lembe siku leni nga ta swi kuma ndafamba na loko no swi kuma the very same day hlanganako loko na ku tshama ndatshama wasta ku la ile buchavela wawo or n'wanuna u hava lexaxo ni lava ku very hard to get a swi tirhi ka n'wanuna loko ho hlangana siku rero ra ku sungulaka sweswo hi hlangana hi endla leswi endlaka so wa kota ku tshama n'wanuna maswito vana va xikolo na part 2 na part 3 na part 4 man tome utina tin'wanyana namuntlha ayitisi humeleli eka
no jelo botre ya performer iPhone le 17 kombo iphone hela kam etwa ku ita ili kona na kumbe ngahlangana nayo mntu iphone kumbe ile utlangeni letlanga ko amloke mayibona so bo aka Raymond nyathi batala kuba ngenza ba 12 banda babo perform kwele tsantsa ngatleli wa wazalwa nosikho cross night nishamdu cross night asitsongo ngokusesho ole phone bakota ku huma namuhla babya mntu kuna punzi wesi wani ukuthi ona yithu Raymond Raymond omepushela music Raymond kulaleriara kulaleriara ifanele utlangeni le elbisi ifanele ngesefika yeah ani ya watsondoka loko ya mara ifa iri busy fire busy we usho Reach the mailbox out. ya voice kulaleriara mashaba simnara chef Phone mwana Lloyd. wa Shem Nkosi yami mwana wa phone izami futhi ekuphone Lloyd izami futhi ekuphone Lloyd Soledad More na guerra Wakushem Raymond So usisi mana akona ni best la namuna so ngeke mindo ya supporta botre ne Aso bo iya kwe ndebere kwe akayo ole a 17 yakhala yes 17 ne nibone Soccer Moon. masipala Your balance is lower than ekam wait poila kwala ka podcast yiri ya mali lo irava ya aba sponsor mi ota your balance is lower than what mimi wa shara cheri ngangu je kuneka zero balance ani stick kunyakishavela yidi yale yarina yiri ka zero balance ye bridge ba mintu adizinyo ta time serious loko ze kuma miss call ne Loko lava tikhanganseni na mina bashava ka 10 loko kuma miss call ta phone ya vuyisa maja velo karate hello butre ntwe presele kuhlayele ngola ka Soledad ya phone ay komin mus antwe kuti Lloyd Sambo Lloyd ne wona ya posting kwele ka 17 so mnduku yabona na bot Raymond nduku na mnduku itaza kutiva 17 itakutiva na ita bari kweka angahlele kwele mashaba mashaka imanyana ita bari kweka mashaka ita bari moya kwaleswi kusiri kwaleswi mashaka mbere ili itaza kutiva mola masta ku tehele ti jika kwala na kwala mola ku ya tehele ni switsongo so kutivi tele xikemi tehele xikepe botlight minjana Iko wa ngutwe mashaka ngithola kulo mutala kule milega podcast dembalala na khoza Ndegwin ka podcast live ka podcast milega shangani gang Queen. shangani gang ka podcast Okay. Let's G. Rivele manje ya sizakho Yeah, right, but nibone mu botre ya performance 17 na ko itos apitori isita tisu ufika kwe yeah, inti ikombela kulungwana ikombe kulungwana bere bakombe kulungwana kukumbala kala kulungwana ile ngizamika kuyifonela le uyikumene mish ayiseza isuka kumbe ya rikwala kumbe sifiki na la pitori manje good rain khulumela tolo nikume udafamba nkarhi muni na yuko anisho swa ku nto utasuka rini na se akwanga sho swa ku tasuka hikwiri swa majamu swa ku hambi yangasuka hambi namuntlha kumsuka angasuka okay no la confirm sweswo uzile wafona loko va fonela la kumeni mara good rain ini fole xin'wanyana sweswi ya xo xi right okay ya fonela ndanguma all right abele kuchayela bachaya fonela ya hlupha but abele kuchayela bachaya kuma siku namuntlha kumbe va nga yangi na nkarhi lowu nga yi kumi ya yi fona mundzuku okay no kenzi ngo Sambo but mashava ne but mashava right mi fika rini hala na n'wina hi kombela ku mi hosta nyana siku rin'wana ya ni swi tivi sweswinyana busy nyana
maybe for my next year. Yeah, ni ari busy nya. To siku rin'wana loko mi fika la mi nga ri va pfuna mi ku ni kwala ni la for 2 minutes hina ta tirhisa 30 seconds ya kona. Oh, okay. So on. Boti Sambo va hi balekelini ka nambara ya wena na nge. Sima hi pfala podcast Mashava se sungurile. Ai pfaleni kwala. Until iza hlangana nakambe. Iseso.